देवर्मा नाम का एक व्यक्ति बेंगलोर में काम करके त्रिपुरा में अपने एक परिवार को चला रहे थे। उनके परिवार में कमाई का एकमात्र स्रोत वो ही थे। लेकिन बीते 15 सितंबर को रोड एक्सीडेंट में गाड़ी के नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। तिप्रामौथा के एमडीसी ने उनके शव को बेंगलोर से अगरतला लाने में उनके परिवार की मदद की। गांव के लोग और उनके परिवार के लोग अगरतला महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट पर उनके मृत शरीर को अंतिम बार देखने के राह में अपेक्षा कर रहे हैं। Poner tarik tiga na, poner tarik ni pore ceng next 16 tarik go, mana final bagai ceng kuno asalia, lagi mia 17 tarik, mia bobai kana, mana aing problem, ceng kerui, rangpusan ni problem, primalia, sebab sunuh hati semua tu botabu, lagi tini 18 tarik, lagi tini to, tabuk sudah aja korma mana, Bangalore airport tu atusak debiri tu ini jatuh ni boro. Mau tu sini ya, mau tu nasi waktu itu cuma, yang tahu 10 pasok kanan sama, Bangalore, mau tahu je airport tahu bor semuanya mau tahu sini ya, enggak cuma tahu gari roh bahar tengok, ketina receive kene bagai, ngar roh ka bini yang masa sekiri, nanti masa Buddha Devarma, Sachin Devarma, dan bin buai, poson ni bin buai. Borok tangi nasing lajak. Tangi nasing lajak no, suya kena kaya matong. Bokai takut ke je lama sonai. Bokai emne bini nukunggo sab borok to. Bini nukunggo kai buma bupa, buma tiga, buma kaya ni kuya. Angkai bini boin korong ni berui, bok rado teni nukung ni. Angkai masa kai kaya, o sama falgun maso. Jeng bin nana ba angmaya ko indala go jeng milai ka kha ngai tawo bortoman tongo bin manai chikon bai kusu bai botong mani ngai tag bo iko omo ayang tirbar tongai te he ba bo kam krabo khamia mama ang kaisa company khai haboi bari sui pano norm kam khai pano aji kisme aji oi cholte onani bo thangmani ngai thangmani bisingte iko 2018 thangmani tabo bo sema iko tangnai agon maso ta omo phaithanga 15 din kai tonglang kha 15 din kai tonglang ei bonang kogri hoka bo 15 din kai yari sorry agun mas na ngai pus mak 2 mas kas khai di phagun mas ni ku kal bai reng nai no mandang na phanai ngai barta kicha bini diu dong man thai rang rong bai bo thangmani ngai bo phun khaya na sawa phagun masang family mama nang tong ta mangwana phanglas nang ku ko mane nang manage khaji ang kisim sia chu ba honai em dikai ang ongo tak thangbo tui haiba khale jung hat ya ngai erpore bo aji to jui iko tabuk janamare bacha phane kalai mani bo 15 tarik phumo bin narasam kok sarja kuja kokro kodegi saja rangang chen ku koi madang paitum nai omo phaithanga 15 din kai tonglang kha 15 din kai tonglang ei bonang kogri hoka bo 15 din kai yari sorry agun mas na ngai pus mak 2 mas kas khai di phagun mas ni ku kal bai reng nai no mandang na phanai ngai barta kicha bini diu dong man thai rang rong bai bo thangmani ngai bo phun khaya na sawa phagun masang family mama nang tong ta mangwana phanglas nang ku ko mane nang manage khaji ang kisim sia chu ba honai em dikai ang ongo tak thangbo tui haiba khale jung hat ya ngai erpore bo aji to jui iko tabuk janamare bacha phane kalai mani bo 15 tarik phumo bin narasam kok sarja kuja kokro kodegi saja rangang chen ku koi madang paitum nai bin narani wa phumo paitum nai phumo sarja 15 tarik phumo ngai erpore kai omo to bo bichu thangka i thang paim pore ta chengbol kongma salia bin narasam kongma salia bo je khanaman kotna ta bo ngai office phage bo office phai pai bi basawo mobile chasri kalangpo je bi basawo tongni bin dara bo bono dorom dara khanan dong boram tike borong koi tong phiri tong layo ngai bo sawano ku koi pason bo 50 kalangoi tuiru nungoi dik thangoi chong dik thang pore kya sarap tong kanyo hom darom ngoi bo mana ai hoyong tong lakhe bo
bo thangnai mani bo mare kati khare nunglia tang thangabo na khus khale ka bo bitongnai kuyasi bo samale bo kawr gain thaka mo thangai ambulance gar bitang thakwa mono ngai thangka bo thanga samaliya e samale ga bor hospital thanglai kya police ka ma thalai kya hospital thalai kya mo khabe ka ekbar mti ngai tabo gi mutui da o kamini bumo o kamini bumo emne danmra village name ai boirung ma khelanda je o lama sasunai ni mo pason deborma sonte me dam bosur ro bini body ro sokai no bini sarbar to ekta bisingo sokai ga ma tomo ai 10 ta 5 sarong ang ka ba o time অনুযায়ী ang sakata ni tam kalai ani kuya ni pusai bo joto no ka pusinai bono tang ma bai kini bono pusibo ang kaje sine bo kaje kan kuya ba exam ma samai kaje bo hai bono buma tipra an kuya boi bor honor ka ke bono mere sirga ngba ase ke ang kaje ko joko bono 15 16 mas সময় না bono to oi ame kali lam pra ni toru oi mo chari ko kala khage je ai ni kthai tumna ni edisi